basabi isipho sami, basaba amandla, khanyisa nawe Idlozi, ishisile impepho, khanyisile amakhandlela, basabi isipho sami, basaba amandla, khanyisa nawe Idlozi, Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye bakithi kanti ngokusebenza ngilaphaya Pietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ke bakithi ukuthi nginamukele phakathi kwaleli khaya njengenjwayelo ukuthi wonke umuntu wamukelekile, asingeneni nje noma ngithi ngenani nonke nihlale phansi. Ngiyathemba ke futhi namhlanje ukuthi isihloko esizokhuluma ngaso namhlanje khona abantu esizoba usizo kubona. Ngizophinda ke futhi ngicela ukuthi noma nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe nje oqalayo ukubona leli page ongakenzi lutho, ngicela ukuthi a-subscribe aphinde futhi a-like, niphinde futhi ningakhohlwa ukuthi nithene on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha phela nawe phela sizokwazi ukuthi besisheshe ifinyelela kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngendaba namhlanje kodwa ezofaka umsebenzi wabantu abadala. Bakithi sizokhuluma ngokuvuma kwedlozi, ukuthi uma uvuma idlozi noma wamukela umsebenzi wabantu abadala, sizokhuluma ngaleso sihloko namhlanje. Okay, khona la kwesinye isikhathi okuthola ukuthi umuntu kufunakala afike esigabeni sokuthi amukele abantu abadala, noma sithi avume idlozi noma avume umsebenzi asuke ewunikiwe. Khona leso sigaba lesifikayo kumuntu ke, kodwa engizokusho ukuthi sike sibone noma kuke kwenzeke uthole ukuthi kwesinye isikhathi khona umuntu ozothi mewamukela umsebenzi wokuqala awamukele kuyena, cha kulungile ke manje sengiyavuma ukuthatha lo msebenzi, sengiyawuvuma umsebenzi wedlozi awuvuma kuyena, amukela. Aphinde futhi kwesinye isikhathi omunye besiya nasemanzini, ashisa impepho emanzini, akhulume nabantu bakhe athi cha abantu abadala lo msebenzi sengiyawamukela manje, sengiyawuvuma lo msebenzi oninginikeza wona. Omunye mhlawumbe engezwe emanzini ashisa impepho ekhaya, kushisa impepho kuthiwa cha umntwana mhlawumbe usiyawuvuma umsebenzi, uyawamukela umsebenzi enimnikeza wona. Kwesinye isikhathi ke ukuthola ukuthi omunye uzowenza lokho mhlawumbe evele seqalile uhambo lakho, uthola ukuthi omunye mhlawumbe uzohamba ephehlweni bese kushaya isikhathi esokuthi kufunakala avume lo msebenzi. Ke zihlukene ke indlela zokuvuma noma indlela abantu abenza ngayo zihlukene. Okay, la ngifuna ukuyakhona kubakithi khona into okuthola ukuthi abanye iyabashaya mayelana nokuvuma kwedlozi noma kuvuma umsebenzi noma ukwamukela idlozi. Uthola ukuthi iyabashaya manje, uthola ukuthi umuntu uzohamba noma awuqale lolu hambo lakhe ahambe aze aye ephehlweni omunye kwesinye isikhathi enze kumele akwenze aphume, kodwa athi noma esephumile bese umsebenzi wakhe kwesinye isikhathi ungavumi ngendlela noma ungavumi ukunyakaza ngendlela, azama izaba zama ukuchiza athi noma ebuza. Kwesinye isikhathi ke abantu bethu ufuna sikhumbule kwesinye isikhathi ukuthi abafani. Khona idlozi kwesinye isikhathi aliphuzayo ukuphendula, elinye kwesinye isikhathi izokumele likuphendule into oyibuzile, likuphendule ngendlela kwesinye isikhathi wena ongezoba nakuqonda kahle ukuthi ngabe bebechaza ukuthini kwesinye isikhathi. Okay, la ngifuna ukuyakhona ukuthi asiqaleni ekutheni kubalekile ukuthi uma ngabe uzoqala lo msebenzi noma uvuma umsebenzi wedlozi noma uqala nje lo msebenzi wakho lohambo, ufuna wazi kwesinye isikhathi ukuthi ibaphi abantu kwesinye isikhathi okuyibona bona abeza nalo msebenzi kuwena. Kungenzeka ukuthi abantu bakini, kungenzeka abantu bakomalume wakho, kungenzeka ukuthi abantu bakomalume kama wakho, mhlamba bakagogo wakho. Angithi uyabona akufani. Kwesinye isikhathi omunye uthola ukuthi lo msebenzi noma le iqhamuka kuzona zonke lezo zibongo. Angithi uyabona mase kufika isikhathi sokuthi umuntu ke avume idlozi. Lento yokuvuma kwedlozi bakithi kwesinye isikhathi khona umuntu okuthola ukuthi kufunakala kwenziwe umsebenzi othize
emsamo ukuthi cha umntana useyavuma idlozi. Angithi yabona uthola ukuthi umsebenzi wakhe noma ethwasile awuyi phambili ngesizathu sokuthi wavuma ngenhliziyo mhlawumbe waseshiselwe impepho kuphela noma wayemanzini kuphela kwabika ukuthi cha umntana uyavuma umsebenzi waseqhubeka enza izinto zabantu abadala kodwa kwangayiwe emsamo ngoba kwesinye isikhathi khona abanye abantu abashawa ukuthi enene abayange emsamo kwathatha isilwane kwathatha imbuzi kwayiwe emsamo umntwana kwathiwa unamhlanje umntwana uzovuma idlozi lekhaya noma uzolivuma komalume noma uzolivuma kube noma ikomalume kamama kodwa kuthiwa umntwana namhlanje uzovuma idlozi kubulawe leyo mbuzi leyo bese esebenzisa leyo nyongo bese enqwamba ukuthi cha namhlanje umntwana uzovuma idlozi. Abantu abadala abazwile babona ukuthi umntwana vele ngokwenhliziyo usevumile umsebenzi kodwa kwesinye isikhathi bake bakufune uthola ukuthi bafuna ukuthi kwenziwe ngendlela ukuthi kufunakala kuchitheke igazi ukuthi kufunakala kuwe emsamo kufunakala kube khona isilwane esishoyo ukuthi cha namhlanje kubantu abadala sinimema sonke namhlanje sizontshela ukuthi namhlanje lo mntwana uvuma idlozi. Khona ke into engenza ngikhulume kanjalo khona abanye abantu okuthola ukuthi uthi noma ubheka izinto zakhe ubone ukuthi nansi into ekhalelekayo kwenziwe konke kodwa manje akabangi azalivuma idlozi ngendlela. Kodwa ke futhi ke angeke sesikubalekele ukuthi akusiyena wonke umuntu okuthola ukuthi uzoshawa ileyo nto noma abantu bakhe bafuna enze kanjalo. Sikhumbule ngempela ukuthi phela abantu bethu abefani kodwa khona omunye umuntu okuthola ukuthi leyo nto iyafunakala kuyena kuyafunakala ukuthi kwenziwe lo msebenzi wokuvuma idlozi kuyena ukuze izinto zakhe ziye phambili. Kwesinye isikhathi ke khona nalolu hlobo labantu okuthola ukuthi enene idlozi lakhe yena alifuni nanokuthi aye ephehlweni noma alifuni ukuthi asetshenzwe umuntu athwasiswe omunye umuntu angenele noma amsize bazenzela nje bona ngendlela yabo. Kwesinye isikhathi ke nomuntu onjalo kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi kuyafunakala kwesinye isikhathi ukuthi akwenze lokho ukuthola ukuthi kuyakhaleleka kwesinye isikhathi cha phela kufunakala awuvuma umsebenzi wedlozi ngendlela okuyiyona yona bese izinto zakhe ziyaphambili. Kodwa futhi angeke sikubalekele ukuthi khona omunye kungezodingakala so akufani kodwa namhlanje ngithi ngikhulume ngoba kwesinye isikhathi khona abantu okubashayayo okuthola ukuthi ukuze kwazi into yakhe ukuthi iqhubeke iye phambili kufunakala avuma idlozi. Angithi yabona ngendlela yokuthi kufunakala kube khona isilwane kuyiwe emsamo. Khona komunye kwesinye isikhathi uthola ukuthi ufuna uhambe uyovuma idlozi kubo usokuthi uma selivumile kubo ufuna ahambe uyolivuma komalume wakhe aphinde futhi ahambe uyolivuma komalume kama wakhe noma komalume kababa wakhe. Khona abantu okuthola ukuthi ugcine enze njalo ngenxa yabantu bakhe noma uthola ukuthi vele kuyafunakala. Angithi yabona ngoba izinto zethu azifani. Uthola ukuthi omunye kufunakala ukuthi ahambe ovuma idlozi nje kuphela komalume wakhe ukuyizwa uqhamuke naleyo mbuzi noma leyo ntshitane iyiswe emsamo kwenza umsebenzi noma mhlambe uzoya kubo kuphela kube kababa wakhe mhlambe ayovuma idlozi. Abantu nezinto zabantu azifani kodwa enye yomsebenzi leyo uma ngabe umuntu onabantu abadala okuthola ukuthi kwesinye isikhathi iyafunakala kuwena yize kungewona wonke umuntu okuthola ukuthi enene uzothola ukuthi isiyafunakala kuyena. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi omunye uzoloke banesibonakaliso idlozi lelimtshengisa imbuzi alokuthi hayibo yazi ukuthi ngilo ngiba nesibonakaliso ngilo ngiphupha ngikomalume kukhona imbuzi kodwa le mbuzi angiyazi ukuthi yani. Athi omunye ngilo ngiphupha ngisekhaya kubo baba ngilo ngibona imbuzi kodwa manje idlozi alingicacisela ukuthi le mbuzi yani ngiziphuphe ngikomalume kamama noma komalume kababa nansi imbuzi yaphuthuma egcikeni kodwa ngazi ukuthi khona umcimbo khona nangu nami nembuzi kodwa angiyazi ukuthi imbuzi yani. Amadlozi abantu bakithi funa sikhumbule njengoba ngihlezi ngisho nabantu ngiyaphinda awafani. Kanti le mbuza lokho bekutshengisa yona yokuthi cha thina sisafuna ukuthi uzovuma umsebenzi ngendlela bese sikunikeza kahle izikhwama zala ekhaya. Usuthelwe nangenyongo wanqamba wasigqokisa ukuthi cha siyabona ukuthi usunqwambile wagqokiswa kwasetshenziswa inyongo ngoba phela bakithi funa sikhumbule ukuthi inyongo ibaluleke ngendlela eyisimanga yaleyo mbuzi leyo mangabe bakithi kugcinwa lo msebenzi ofana naleyo. Kanti lokhu uphupha imbuzi ungazi ukuthi imbuzi yani kanti bafuna ukuthi wena uqhamuke uzuzovuma umsebenzi wedlozi bakithi.
namhlanje ke ngiyafisa ukuthi kwesinye isikhathi abanye abantu engazi ukuthi bangake bayibhekisise leyo nto, kodwa futhi ngiyagcizelela ukuthi kwesinye isikhathi akuwona wonke umuntu okuthola ukuthi mhlambe leyo nto isiyamshaya, kodwa khona abantu ebashayayo nedingakalayo kubona abangayenzile mhlambe kwesinye isikhathi okuzosiza ngelinye ilanga ukuthi athi mayithinta leyo nto evuma umsebenzi ngendlela bese izinto zakhe zinyakaza, bese abantu bakhe bekwazi ukudedela izikhwama bemnikeze ngendlela yonke into, ngoba usekiwe emsamu kwasetshenziswa isilwane kwasetshenziswa inyongo ngendlela yokuvuma idlozi bakithi. Ngiyathemba ukuthi kuyazwakala namhlanje lokho bengizama ukuthi ngimcacisele ngawo umsebenzi wokuvuma idlozi bakithi noma ukwamukela abantu abadala. Khona ukuthola ukuthi abantu abanye uyadingakala kubona, kodwa uthola ukuthi omunye uzogcina ngokukhuluma emanzini kuphela bese kube sekuphelile. Uthola ukuthi abakudingi ukuthi kufunakala kuze kushone nesilwane emsamu wakube noma komalume wakhe ukuthi kube ukuthi umsebenzi useyawamukela, kodwa khona ofunakalayo kubona ukuze izinto zabo zizokwazi ukuya phambili, ukuze umsebenzi asuke unikeziwe uzokwazi ukunyakaza. Noma ngabe kwesinye isikhathi awuyange emzini nomuntu ukuyothwasa idlozi lakhe alifunanga le izinto eziningi lezenzela lodwa, kodwa kwesinye isikhathi khona okubashayayo ukuthi abawenzile lo msebenzi uyafunakala kubona ukuthi bamukele idlozi ngendlela yokuthi kiwe emsamu kusetshenziswe imbuzi bakithi noma kusetshenziswe intshintana leyo. Ngicabanga ukuthi kuyazwakala ngendlela engizama ukuyicacisa ngayo. Abanye ngingathanda ukuthi bathi ukuyibhekisisa bayifakele izibuko leyo ndaba, umuntu ayibhekisise ngenzeka nawe mhlambe kunembuzo lokuyiphupha kodwa manje awucaciseleki ukuthi ngoba sengikwenze konke lembuzi yani, kanti imbuzi ukuthi kufunakala uhambe uyovuma idlozi. Injalo nje bakithi. Ngizothanda ke namhlanje ukuthi ngime lapho sengikhulume kakhulu bakithi, izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Thokozani.